Thar Thlirna episode somni na kan lo lom lai veka chu November ni som thota ni zandar sari vel khan Delhi khopuya Red Fort bula bom apuaka headline muna hin mi som pathumin nan chana mi somni pakhatin liaman torani e bom puadan chutu Delhi police ten CCTV thalak anjir chenna chuan bom ti puana na anman Hyundai i20 car silver rong chu tlaidar thum lemnit som pako vel khan Delhi khopuya helai bom puana mun nai Muslim biak in Suneri Masjid adinga ti chuan daruk le minute somni pani thlenga din nuwa adin na mun hi chu sanin chumin nu loka chuan daruk le minute somnga pasari vela khan Red Fort metro station a gate number 1 a bom hi apuak ta he bom puak hi car chunga tanga bom ti pu ania CCTV alandan chuan he car khaltu hian mai tum na dum hmangin amaya toma Delhi police te chuan he car khaltu tunga ni ti hret tumin an chhui me ka rinhlelh po an nei to nge ni he car nei tu hi police ten an chui na chuan atira nei tu per chu MD Salman ania ani chuan Nabi ma hne na hral le Nabi ma chuan Faridabad car zuar chhong thin hne na hral chhong le ni heminu hian amiran car hi lei chhong le amah chu Faridabad a poi khoi tu ne rinhlelh jinga mi ania heminu car nei tu chu atoi zong sei taila Delhi police ten he car bom tipuaka thihchilhtu nian rin Dr. Umar Muhammad niin an ring ta he car hi an han chui na hian anei tu nung ber chu Dr. Umar Muhammad hi ani Delhi police te chuan he bom tipuak tu hianin Jammu and Kashmir Palwama khwat cheng medical doctor Dr. Umar Muhammad emaw Umar Nabi tia soi chuan rinhlelh intelligence lam chuan car bom apuala hian Dr. Muhammad Umar hi amah chawin car hi na chuang ni nan ngaya ataksa hi bomina ti chetna sapawangin tuna hian DNA test mangin Dr. Umar Muhammad an rinhlelh chu ni ngei MT an finfiah dona chumi finfiah na turatan chuan a chung le khat po DNA test nei turin police te hian an ko to Dr. Umar Muhammad hi Faridabad Al Falah Medical College atokania komthum chung he college hian athok to doctor medical doctor ania wangin ama hi Muslim sakhopetu ania chu wangchon he bom ti puana thihchilhtu ania Delhi police tenan rinhlelh ni wang hian chui chen na turin tuna hian kan soi tong khan an chung te pon kowa rinhlelh dang police te po hian an ne chung te po chu an chui kol vel me kan Delhi police te chuan he bom ti puak tu hi October ne somthuma Jammu and Kashmir police tele Haryana police tena Al Falah Medical College thok ve tho Dr. Muzammil Sakila chena andap tumain pok theithil kg zathum somruk le assault rifle an mu chua nen in somna thuk tak nei ni nan ngaya achan chu he ba ka hian Lucknow lammi Dr. Muzammil Sakila bialnu Dr. Sahiti kar tangin AK-47 rifle le cartridge chantia kartut silai kartu dang te khan man boka hetia Dr. Muzammil Sakil le bialnu Dr. Sahiti te police in an man hu hian police ten an chui chok ve tho don nia in ngain Dr. Muhammad Umar hian amain Delhi hi panin bom tipo kina vathi chil tamayam ni ti chu hemi bom tipo nalama chui chiang tu police terin dan ania he bom tipo nai nam noi jinga hian Dr. dang pani Dr. Adil Ahmed Rathir le Dr. Ahmed Mohiuddin Said te po rinhlelh ania heng Dr. Rolte hian ral thuam abigin bom le selai te check kholin poi khoina lian tak ti chuatumin malak na neya chung chu anti lo tlin kim main police te hianin amalamin an lo man chok to kan soitong khan Jammu and Kashmir police te Haryana police te pon Faridabad hian heng Dr. he Delhi bom ti pok tu te jinga in nam noi na nei nia an ngai ta ka malam October thatop lam le November thatir lama hian an lo chui chok to chung te ni wangchon Delhi bom ti pu antum na hian hemi a chui chiang tu police lam te chon Faridabad khwatanga RDX bom antia bom ti pu theina tura aman rupui mo tak te ka Faridabad muna hin an check khola ti chon Delhi lama hianin poi khoi turin kar hmangin tu heron aron thihchilhtu hianin aron tlan phei pui ta nia ngain oma Delhi bom pu da ni police ten chui dana chuan Muslim sakhopetu
firfiah pol tena thihchila an hmel ma ten ma chon thin fidia yin an ti hmanga ti pu nia soi nia thihchil bom an tiang hmanga bei hi muslim sakho betu firfiah pol tena an kalpui thin ani wangin he bom ti pu chungchanga po hian muslim sakho betu doctor heng medical doctor rual ho hi an rinhlelh chung anin zom khom na Paul ang tea an dina wang khan Delhi police te hianin heng muslim sakho betu doctor rol te hian thiam takin malama tang khan an man ruwa mo tur ten lo check hol to an lo in la khom to ti chon he poi khoi na hi at ti hianin aron thleng ta nia an ngaya Delhi bom pu dan chui mek tu Delhi police te chuan an thil chui mek chu tuna hian National Investigation Agency NIA te hne na an hlan chong to ani hian thil chui chu na tho turin ma an la chhota meka tin India sarkar lai pui point he thil hi angai tu in voin November ni som pakhat po hian sarkar lai puya minister Amit Shah home minister tele sarkar lai puya mi pui wa tak tak ten thut kho man nei de ranga he thil thlenna thlendan chui chian na le he thil thlenga inham no Indian rinhlelh te engtin nge an man khom theyang an chui cho theyang ti kha an rela tin India Prime Minister Narendra Modi apon he poi khoi na wanga inham noi te chu zu an ni don lo ti na soya tin poi khoi tu te ta na an ta na engeni poi khoi tu te an chui na konga po mi pui te thlop na te po an mo thu te sarkar ho tu te hian an soya tin hei ba ka hianin tuna hianin Delhi a helai bumpu na mun vel bor hi chu mi pui te kalpo theilawa khar nia tin hemi engeni Delhi a rail tual chung rail service anti metro service te po helai bumpu na mun a hi chuanin plan thei ri lawa chung ang chu sarkar lai pui malak na nia thil chui na hi kal mek ani wangin ke ni poina tuna kanon soite hi Delhi police te na chanchinthar lakom tu te ma an chui to china an rin dan le an mu dan chin an soi kha kem non soi chong ve deuh mai ania chu wang chuan thil kal lai mek ani wangin chanchin kim changjok te an hre theya an chui chuak zel ani chuan ron buat sei zel te po kan tum don nia